ndafara rendo ndayasa uyobonavo mayani ndokuwa ndatambanga matero ndafara rendo ndendiyesa ndendiotoravo mayani Mukukulume Entertainment and Project Online TV ivela phandana fulolotana vahali ngala utano lazi 26 za Juni ngwa wagidi mbili fumbili 2020 rijana Masakona ritwana muhali wa David Divhula mupisalema the first musician was recorded in Bubbles time abadarubuda zinji ngakando chumo ya muzika kati ina kasho wa David Divhula ndi munna no kuchira na buhali pali ya usabo rikira bale sara kwanga rububwa murawa nginga ngwa wagidi data efu maro ngala utoma la mwezi wa pando. Mbuzeni Suzanne, niko itwa ngaimina mara wai ni chinchali. Mbuzeni Suzanne, ezina niko itwa ngaimina wai ni chinchali. Mara ndi chini funani mara wai yeso vatarenia ngeunda nedifi MasterP duka la wafamadi muduru wa mabambe ndifano wa mufamadi ndikabatanganeza kachimwe chipinda chambekanya mushumo ila ine yatibenga ritwana bahari ndiramakuru kuva kamu kukurume Entertainment and Projects namusinga dwala ufumbili rati la mwezi wa fulu 2020 rojana Masakona chipikwa ichi chautwa na muhali ramuzika muhashi mwari ane ndabana izo zinondo zirona ya pasina ne bafi ndibo David Divhula zinganaka ngamandara ndana madaje chino chipinga ndatamba ndabanecheza chipinga uri vantalucheze zwinji ngahabo ndima ntabama bo Divhula ndikabatanganeza kambekanya mushumo ya ritwana bahari ndi mathabama abode duka labafamade zitakadza ubonana na mushumisani wawo wakale nendi Divhula sa zwine na demtsa zone ndi David Divhula ndo bebiwa nga miṅwane nila yavo 19 ritika dibata dzinziye Divhula ndi mwana wa vhuraru nane uto wa vhuraru nga mathaithai nga murahu musi ya uri we ava number 3 odo swikela vha tsha mutuku then a bebiwa nne zwithu zwi khou itea hangeni sipfhupfhuvhe kha ḽa ha mamaila ṅwani wa 1908 nga dzi 1 dza January ya ndi hafha nda vha ndi khou dzula ndi khou bebiwa hone nda ḓivha wani fhaḽa marai kha u aluwa ndo ḓi alutshela fhano kha ḽa Masakona ngori ndo swikela vhuya fhano uri kha ḓivha a vhaṱuku musi muthu a tshi thoma u ṱalifha a tshi vho thoma u ḓivha uri ndi enenyi ndi musi a fhano a tshi khou alutshela muṱani wa maphangula a tshi khou aluswa nga fhasi ya ṱhogomelo ya vho malume na mapfura o vhona tshifhinga tsha tou ralo na uri ndi dzula tsini na tshikolo o thi ḓi uri ndi nga tori ndi mashudu mavhina mara a thi ngo kona u dzhena tshone hetsho tshikolo zwo bva kha nyimele ya vhuholefhali ye ndavha ndi naho ngauri ndavha ndi tshi tea u dzhena tshikolo tshine ndavha ndi khou gudiswa u ṅwala na u vhala nga braille saizwi ndi muholefhali wa maṱo zwo ḓo nḓurela uri ndi ye tshilidzini special school hangeini Shayandima ra ḓi swika ra ḓi dzhena haningei Shayandima tshikoloni tsha tshilidzini special school u swika ndi tshi phasa murole wa vhuṱanu standard 5 nga tshifhinga tsha kale une ṱhamusi zwa zwino vha nga kha ḓiri ndi grade 7 nga u tou ralo ndi fhaḽa ndi tshi ṱuwa nda ya Soshanguve kha tshiṅwe tshikolo tshi no pfi Philadelphia nda dzhena hone high school u swika ndi tshi matriculator nda ḓi wana ndi tshi fhedza hanefho nda ya University ya Venda nda vhuya na ḽiṅwalo ḽa mulayo ḽa criminal justice ndi vhoramilayo vho ndo dzula tsini navho ishe murele vho ṱalutshedza zwavhuḓi badi nga luisimani nga nḓila vha ṱalutshedza ngayo ndi nga ri well presented vho zwi vhea nga nḓila ineyi
ndo vha ndi tshi khou zwi funa u ḓisa dziṅwe dza dzimbudziso mara fhedzi vhona vha dzi khavara afhaḽa vhukati. So mbudziso ine nda nga ḓisa kha vhone ya vha ya uri sa muthu ṅwana we a vha a tshi khou aluwa a na muholefhali ha u sa vhona, community ṱhamusi na vhaṅwe vhana hanefha vhuleme he vha vha naho ndi vhufhio musi vha tshi kha ḓi aluwa? Ndi nga story havha ho vhuleme nga u to ralo nga vhanga uri nne ndo aluwa ndi exposed kha community, ndo ḓi aluwa ndi na dziṱhama sa muṅwe na muṅwe nga ndi tshi kuvhanganelwa badi na ubva na musi ri tshe vhaṱuku ndo ḓi to aluwa ndi tshi ḓi tamba mitambo iṅwe thiri vha vhona arali khamusi vha bva khori ndo ḓi to aluwa ndo ralo lwe na tshitshavha tsha nḓowela ndo to ralo ngauri ndo a tshi ḓi tamba na vhaṅwe zwiṱaraṱani a huna game ndi songo dzi tambaho maunḓwani ro ḓi tamba na vhenda a huna pfha nga ri u thanga yanga we aluwa rane a nga si ri o tamba na nne na hu tshi ḓi tovha na vhaṅwe vhathu vho fhaḽa na fhaḽa vha tshi ḓi ri vha tshi u vhona vha ḓi u mangala vhaṅwe vha ḓi nga vha kola nga zwezwo mara wa tshi to zwi dzhia uri ndi tshipiḓa tsha vhutshilo u tea uri u ṱangane natsho u nga si funwe nga muṅwe na muṅwe ngori namusi ni nga tshavheni ni si na vhuholefhali a ni funwe nga muthu muṅwe na muṅwe nda tshi zwi dzhia on that note. Zwino musi vho ṱalutshedza lwendo lwavho lwa tshikoloni khezwi ḽavho ya fhaḽa yunivesithi ya Venḓa ina ngoho musi tshifhinga tshi swika yunivesithi ya vha tendela uri zwino hoyu munna u pfhi ndi ramilayo criminal justice ngo to ralo fhedziha ḽo ri dzudzaho fhano a ḽi tuvha na vhukwamani tshoṱhe na mulayo fhano ro ḓisiwa nga vhutsila nṋe na vhone musi ri tshi yo ṱangana ndi vhutsila ho ri ṱanganisaho ndi khou ṱoḓa pfha uri lufuno lwa muzika lufuno lwa khasho lwa takuwa gai? Lufuno lwa muzika kha ndi ḓo thoma nga lwa muzika lufuno lwa muzika ndi lufuno lwe nda ḓi to bva nalo u bva kale na musi ndi tshe muṱuku lwe lwa ṱavhiwa nga makhulu anga vho Nyatshivhenga tshifhinga tshinzhi nda tshiri ndo dzula navho vho Nyatshivhenga wa wana vha khou ḓivha zwo zwa zwidade ndi tshi ḓi vha bvumela nga u to ralo dza dzimbo dze dza vha musi vha tshi ri itela dzingano ro dzula ri tshi khou dzedza hu vhusiku dzi tshi vha dzi na vhuimbo nyana wana ndi tshi nga ndi a takala fha hone imbiwa hone dza vha khou ri ndo luṅwa nga sathe balabala ndo luṅwa nga sathe balabala ndi tshi pfa ndi tshi ḓifhelwa nga hanefho hune wa vha u tshi khou bvumela zwa namba zwaya zwa ṱavha dzangalelo ḽa muzika he nda ḓimba na dzikerekeni na vhaṅwe dzi Sunday school ndo ḓi dzhena ndi tshi ḓimba na vhaṅwe hanefha fhethu na musi ndi tsha tshikoloni ndo no ṱangana na vhaṅwe ḽa ḓi to hulela ndi humbula mudededzi wanga vha mfunza kha kilasi ya Ndela Zwixele vha no pfhi vhone Thonje ḓuvha ḽiṅwe musi ndo iswa tshikoloni thu zwino tshiṅwe u tshi fhambana na miyawe a zwi to ḓifha hezwi maho vha tshi ri kha ndi sale ndi tshi pfha uri a zwi tsha to ita mani ndi nga si sale afha fhethu a thu u ḓivha si ashu vhone Thonje vha tshi khou ḓi ita mafhungo aḽa o mphembeledza sa ṅwana vha mbudza uri hawa ene a tshi hula ndi nyago uri a vhe muimbi a fane na Lazarus Hafuli ndi hafha nda kona u zwiḓivha zwo ri okay zwi amba na Lazarus Hafuli ha vhoni u fana na nṋe nda namba nda ṱuṱuwedzea uri arali hu na vho Lazarus Hafuli vho zwi ita arali hu na vhathu nga vho Steve kana vho zwi ita hu na vhathu nga vho Babs Mulangeni vho zwi ita vhathu vha no nga vho Stevie Wonder vho Ray Charles vho Clarence Carter vho zwi ita vhane vha na vhuholefhali vhono vhone hanga exactly u fana na hoyu makhadzi wa vhana ndi ḓo ri ndi nnyi na o vha tshi hasha mbekanyamushumo hafhaḽani ya shift miṅwahani ya murahu Bulani Baloyi wa Baloyi ndi hafha zwino kha muzika nda dzangalelo nga ḽa aluwa hone ndi tshi ḓi guda na dzi instrument kha dzi instrument dzine nda kona u dzi tamba ndi a kona u tamba katara ndi a kona u tamba keyboard nga u to ralo vho Ramilayo vha ri vha kona u tamba keyboard vha kona u tamba katara zwa vho Ramilayo ndi vhuṱanzi ha hone vhuṱanzi leluwa nga mini nga certificate kana nga ṱanziela bambiri ine muthu anga vho i fara a i sumbedza muthu uri nṋe ndi Ramilayo zwino hezwi zwa tshilidzo ndi nga ḓa na keyboard ndo rali nda vhudza vhathu nda ri ndi a lidza zwino ri ndi a lidza ri zwi vhona hani kha ri mbo ḓi takutshedza ya vha ri lidzele keyboard uri dzhene kha luṱa lwa keyboard zwi ndi ḓo tamba luṅwe luimbo hafha lwa luimbo nga mukalaha vho Cliff Richard Ruphi when I was young. When I was young, I came up with Divhula, but when I was young, musi ndi tshe muṱuku. Yeah, ndi khou tamba luimbo lwa when I was young. Yes. Khala ndi tshone ndi zwa. Okay. Manje ne pfuvela zwino uri keyboard ndi ita. Yeah, I thought the one ari na le ṅwalo ḽayo.
ndi kone tama Ibo. Nungu. Hey. Ya. Hai butsira ndi muhulu. Ya ndi musi ri chikodi lwanaso. When I was young, my father said, son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be a bachelor. Vahone vana vane vari vachibikwa ra diwana vana vole fali vuno fana na uvu. Vamwe ri diwana vachizumbiwa vasatenderi vachibva vachotamba na vamwe staratani wa diwana vachikovhaliriwa. Vangali ndimulaedza uphiwe une vangaulivisa kha vabebi katina mashaka vane vavauri vana vathu vane vakuchira na vole fali ausabona. Khamusi ndi chito ziyamba nga kha vole fali hoṱhe. Hafhaḽa kha maṅwalo ri pfa upfhi mudzimu o vhumba muthu a tshi ḓifanyisa. So muthu muṅwe na muṅwe kha vha muvhone a muthu ane a huna tsho khakheaho musi o vhumbiwa a kha tshiimo tshifhio na tshifhio. Nga vhanga ḽa uri u vha a songo vhumbiwa ngavho, u vha a vhumbiwa nga mudzimu. Khavho o tou ḓa vhone vho tou vha dzhendedzi, ndi amba arali uri vha mubebi wawe vha tou vha dzhendedzi. A zwo ngo fhambana na musi ri thekhisini. Thekhisini ra ḓa namela ya risa une ra khou ya hone ro ṱangana nayo nga vhanga ḽa lwendo, ri khayo nga vhanga ḽa lwendo. I khou ḓo ri swikisa hune ra tea u vha hone ya ḓipfhukhela phanḓa kana ya humela murahu. Zwino kha muthu ndi wa mudzimu o ḓela zwe mudzimu a muruma uri a ḓisa zwone afha ḽifhasini. So vhone musi vhone vha tshi pfhesa uri ho ngo tea u bvela khagala kana ho ngo tea u vhonala tshitshavhani, ndi vhona ungari vha tshi khou lwisana na nḓivho ya mudzimu yo ita uri a ḓise hoyu muthu hafha ḽifhasini. Vha khou pfhesesa nga vhanga uri zwe a rumiwa zwone vhone vha nga si kone uya vha zwi ita ngauri zwo ita uri upfhi zwi itiwe nga hone muthu, no matter vhone vha nga vha tshi musedza wana hani, mara mudzimu ha musedzi a wana na musi ndi muholefhali, mara mudzimu a tshi nsedza ha vhoni vhuholefhali kha nṋe u vhona ndi ṅwana wawe. Ya khezwiḽa ri khou swika ra wana ho vha na bvumo ḽa uri vhone vha muhashi. Ya eli ḽa u vha muhashi, lwendo lwa muhashi lwa thoma gai? Mufamaḓe nṋe ndi na swili, ndi na khana.
athina degree ya uhashi na journalism mathongo ita thilo bizo yambo rine tshikoloni ndo sumbedza ndo guda mulayo yeah mara hori uchi tuwa dzindingo hafha ḽa ni hlangana ni FM ndari kha ndi yo lingedza radio ndi kutsila zwezwi ndo vha ndi kufanele nda funa radio nga maanḓa ndo dzula tshifhinga tshinzhi ndi vha ndi khou ḓi thetshelesa radio huna zwine nda zwi guda musi ndi khou thetshelesa vhahashi vha ngo fhambanana mara ḓi vhusa uri mara ari nda ka dzhia ṱhamusi tshoimo nga uri kha muhashi mukene nda dzhia tshoimo nga uri kha muhashi mukene nda zwi ṱanganya zwa vha thimbiana dza u vhumba nne wa nga iṅwe nḓila nga vha muhashi ndo mbo ḓi ya hafhaḽani ho vha hu dzi 10 dza August nga ḽavhuna ndi tshi khou ya u interviewiwa kana u ita dzi audition dza hone u takadza havhaḽa vhathu a zwo ngo ndzhiela 5 seconds muthu a tshi nga zwi ṱanzilela ndi khonani yanga ane ya vha uri hawa fhanoni Masondo member ndi ene a tshi nga ṱalutshedza ngori ndi fhethu he vhathu vha tshi khou ya vha dzhena hafhaḽani interview room vha dzhia tshifhinga tshilapfhu but ne a thungo tshifhinga tshilapfhu ndi fhethu wa tshi khou uri u tshi dzhena wa bva u tshi khou ḓivha uri wo dzhiwa kana ngo dzhiwa na zwi tshi bva kha vhutsila hewa u bvisela khagala kha avho vho no khou linga vhathu nda ya ndiona ndi nga nḓila ndi hezwo zwenda zwa ita uri ndi dzhene kha khasho ndo dzhena kha khasho nga dzi 1 dza September nga 2017 ndo to ṱhomphiwa nda vhidzwa na kha galadina ye vho farwa fhalani ha bogisi nga ḽavhuṱanu ḽa dzi 1 dza September then ya ri tshi vhori dzi 4 nda thoma u hasha ndi khou vhasha on point ya vha i tshi dzhena nga 12 o'clock na ya tshaisa nga 3 nda dovha nda hasha na mbekanyamushumo ya regai heyo ndiye nda i hasha hanefho vhukati miri wa swika nda i hasha na dukaduka ḽa vhafamati ndi khou kona u zwi pfa mbekanyamushumo yo tou thoma vha tshi isa muyani yo vha ifhio yo vha ya on point vho thoma nga on point vha gomedza nga roots reggae special ndi hafho he ra vha ri roṱhe ri tshi guma u hasha zwino vho dzula hayani a vha tsha hasha ndi tshifhio tshithu tshine vho tshi ṱuwesa nga maanḓa nga radio ndo ṱuvha vhathetshelesi vhanga ngauri radioni yo vha yo no mbumbela maṅwe mashaka ndo ri ndi khou tshimbila na khonani yanga ḽiṅwe ḓuvha kha iṅwe dzi location hanefha hafha hanjakanjaka fhano ndi khou tshimbila na khonani yanga mudzanani hafhaḽani nane ndi na hanefha u khou ḓi mbudza uri vhathu vha khou sokou ni sumbasumba ni famous kana ndi radio kana nda sokou tenda uri ndi zwenezwo hunga vha radio ngori yo no mbumbela mashaka manzhi ndo no ḓowela uri ndi tshi radioni ndi vha ndi khou wana tshenzhemo yo imaho ngauri na uri nda ndi khou tou guda mara nda maker sure zwi si vhonali uri ndi khou tou guda zwino heli dzina ḽavho Divhula ḽiri musi muthu a tshi vhona dzina ḽo ṅwaliwa fhethu kana musi muthu a tshi vhona muthu o imaho ngauri hu na zwino thoma u ḓa khaye zwi tshi bva kha uri muthu oyo uri a tshi vha sedza vhonei a thoma uri kha muhumbulo wawe a ḓa zwifhio ndi nga ri ndi tshi thoma u vha sedza arali ndi tshi vha ḓivhela u hasha ndi vha ndi khou thoma u vhona uri ndi muhashi zwino nga nnḓa vhuhashi ri kha nḓowetshumo vho Divhula vha kha nḓowetshumo ya muzika kheila vho ya vha bvisa album Honey Bunch ine matomboṱhe a tshi khou tou amba ngauri ndi navho tshi khou tou amba ngauri mini tou vha uri ndi kona uri ndi ya khoḓa zwithu zwine zwa vha uri ndi zwavhuḓi kha vha ḓo ri isa hafhaḽani musi vha tshi yo rekhoda album Honey Bunch zwo ḓani album ya Honey Bunch ndo i rekhoda nga ṅwaha wa 2018 ndi musi ndo swika he nda humbelwa nga vha 360 Empire ndi tshiṅwe tsha zwi studio zwine zwi yona hanefha hayani nda ḓi rekhoda ni album ya Honey Bunch ndo ḓi tamba na fhethu no nga vho Hlanganani na vhathu vha i ḓivha hanefha hayani tou vha uri ri khou ḓi tou balelwa vho u isa phanḓa nga vhanga ḽa uri zwanḓa zwo swike zwa pfufhifhala zwanḓa swike zwa pfufhifhala wa sedza mafhungo a u nga kona u i redzhistarisa kha zwiimiswa zwi no nga vho Samro nga iṅwe nḓila na u isa kha dzi khasho dziṅwe uri vha ḓi wana vha tshi ḓi i tamba na u kona u ita uri khamusi hu vhe na dzi CD dzine dzi ita dzi tshi wanala vhathuni zwi vha zwi khou ḓi u ṱoḓa masheleni o imaho ngauri na uri ane tshifhinga tshinzhi u vha u sathu a wana Tshivenḓa tshi ri muṅwe muthihi a u ṱusi mathuthu zwa zwino angei nnḓa hu na muthu ane o lavhelesa heino video ane u na thuso u vha thusa hani uri vhone ndi zwifhio zwine vha nga tama uri vha thusiwe ngazwo ri tshi khou katela hoṱhe kha nḓowetshumo ya muzika hu nga vha hoṱhe kha nḓowetshumo ya khasho
vha khou ṱoḓa a helping hand tshanḓa tshine tsha ḓo vha uri tshi ḓo vha takula tsha vha swikisa huṅwe fhethu ndi thuso ḓe ine vha nga ri vha khou i ṱoḓa zwino. So inga ya ri konḓi nyana mara kha ndi sumbe nga nḓila uri uyo ndi uyo ane anga soko pfha a tshi nga ṱoḓa u thusa. Ndi soko pfha ungari u fana ni album ya Honey Bunch as an individual thi tu to fushea nga heyo nḓila ndi pfha ungari arali ni vha ṱhamusi ndi tshi tonga ndi na studio tshanga nne muṋe nda tshi nga vha ndo ita zwithu zwine zwimo a thi khou na vhathu vha khou i ṱanganedza nga maanḓa nga nḓila yavhuḓi but nne muṋe a thi ngo to fushea ngayo ngo to ralo uri nda tshi nga vha ndo ita zwithu zwino fhira hezwi arali ndo vha ndi na studio tshanga nga vhanga na uri nda ḓo vha ndi na enough time na zwoṱhe zwino tshiṅwe tshifhinga arali khou shuma nga zwithu nga fhasi ya muṅwe muthu u a tea ita u tshi pfha uri a wo ngo tea u to konḓisela houḽa muthu nga maanḓa ngori u vha sa khou shumela na iwe u nthihi and iwe vha khou lwela mini quality lune arali nda nga sokou tou wana studio tshavhuḓi tshine tsha tou vha tshanga tshine nṋe tsha vha tshi tou sera na nṋe 24 hours ndi vhona ungari ndi nga kona u ḓiwana ndi tshi nga ita muzika wavhuḓi wa quality nga maanḓa une nda pfha ndo fushela ni muṅwe vho sumbedzisa zwi amba zwa uri vha khou amba uri vha khou ṱhoga studio tshine tsha vha tsha maimo uri vha koneha u mvukulula vhutsila vhune ho dzumbama nga ngomu vhune vhu khou tea ya tshitshavhani. Uri tshi lavhelesa fhano kha tshanda tshanga tsha modele ḓo wana uri hu na katara hei katara na yone ndi tshiṅwe tsha zwilidzo zwe vha amba uri vha kona u lidza kha vha ḓo ri lidzela ripfe. Keo katara hei Oh yeah, vachitiresiva mkukulume entertainment and project ka the hottest morning breakfast show ever 5:07 uchipinga. Yeah man, the team 3 ichikodoba nabo zino muyani ngazino chipinga awara mbili pezi dzote zikototevekana ngatoraro kwa mara chika totakala mina msimfamadi aondala zwimwe utorabelesa pezi chiposa mato panda wachi ndikabona military ya rati pezi ubva kha warani abaya kusumbeza kwamba chepedzi uri hai mukukulume walira yetu baliteyo ucha bodivula wena mthona akadito wacha wedela zwa zwino na mthona akadiva mbabaini zwa zwino kama zvifozori mukukulume walira mukulume walira ukuva kudzori bone kha bavuga bachilugisele ubva bachiya mishumo ndibana nawo kana farana na dzithandero yango pambana hadzo ngauri ḓuvha ḽo tshelo uri muthu a vuwe ihina lo tsha lo rali ya vambudziso ya uri yo tsha ligala vungano na musi ndi ḓuvha ḽa fumbili rathi ṅwedzi ndi wa furi ṅwaha wa the hottest morning breakfast show ever. Love at first sight. Ooh, I met a girl this morning, and she was beauty to my eyes. I asked her where she from, she tell me in the tropics. She girl smile, smile for me, Chronics. Gloria Hoyman. Greetings in his imperial name of majesty. Richard the Parasagor Holy Manuel, the conquering Lion of Judah. Now let Jah arise, let Jah be praised. Selassie, King of Kings. Vala vonori diva queen evari ai vala vanna vera vafa kainwe ya dzikasho mingwani ya murau yupirao keva ndimusatikombo ka David Mupisalem, the first musician who was recorded in the Bible's time. The David the harpist over and above the prophet of Jaja, or the beloved of God if you can call him. So afi mutu achipiri ayefe neli fi MasterP duga la mafamadi muduru wa mabambe tanje lambagisen Alvis wa mafamadi mulongezi arena njero
ndimusiri navo kakashinoni rova tuma zvavudi kandi chigwada ichinoni chronics vari iwe Jamaica muzayana varunako aumwemweri nachimwemwerera naiwe vantu vane vamwemweri vanganyi muteteresi ndichipiri hamtume wona ndichipiri okay vhathu vanji vadovomangano richitova mbekanyamushumo yemufundadhe ratoma ngatandanda dza muzika khethekanyo genre yahone i reg dancehall nyana mara fedzi mbekanyamushumo ino ni ifi the hottest morning breakfast show ine ikodiswa kabone twi nga mukukulume entertainment and projects ya ndimusiri navo nga laputano la manakanaka laputano la mafumbiri vati mwedzi wa fumbi mwa gidi mbili fumbili ya mwa kuwa mfamadi asikalekale varatsikori happy new year so zvinokezvi rikhala fumbili rati la mwedzi unoni wa fumbi rikha mwedzi ritsinina kugomedza mwedzi wa vurati niyazvipfa mfamadi ugomedza mwedzi wa vurati zvitoamba wafura mwaha wa 2020 wohwara woinga aralo chipfuka mwa diva zvakale hey yaho mwayo anda niyavadza mukala bojonenesh bojonenesh ndi mukala wevabebiwa nga menwani nga mwa wa 1940 ngadzi 15 dza October vobebelwa America ndi muimbi voimbawo zichandara yakufambana na hadzo vanje vavadiva kha muzika unoi wa reggae musi wosedza dzikhakhathi dzine dza kuiteya kha vana na vafumakadzi wapfuri vateo vavidza rivavidze vambe na lushaka rivateo uri vavidze vambe na lushaka vavudze uri vathu va mudzimu muna uri rirwe kha ri nambe zvacho tova dzikhonani let's be friends macheloni ya manakanaka mcheresiwa mukukulume entertainment and project di macheloni we abote Ja. Uncle Johnny. Ngaveri chiva romumva. Ngauri maipfi ane vakwamba ndi maipfi odharawo odharawo khaidzo na zvote rune ranga vathecheresa rikadzava rimwe feti mufamani vamba mafunga uri if you need me I need you too arani chitoga na nendi yamitoga mune muti autusima tutu let us be friends and get united because divided rabera to pambana vedzimwa yange mwangeni ndi uwa harushaka zviamba zori ndayo yeyaraiwa ichikuraiwa rushaka ngavo John Nash arali mumwe na mumwe opfawo hii ndayo aitevedza kakati yapo petu rudava richingora mini na ritolimuwapo John Nash mudzima vainge dzidzema dzowa muchiro ngadzi 15 dzakutova rakufana 8 years akusiriva kufa mwami rarapembera navo mwa wavo wakufomalo rirote navo Ravatanzi. Ay man, that will be a dream come true. Hey, zvino pano ndichiravesa itoka kota randu virtual teka waraini aba waraya sume kandi varutaro toma rwambeka ni mushumo ya the morning breakfast show aravaitani mavarangwe vavatu vatori musere chikwamba kapeka ni mushumo the hottest morning breakfast show ever ndisipio zvine vangasitayira rali vasachachechesa vadotahera this day in history. Man. Vadoti uri vapfe uri musi vasira vachibva vachiya petu kumana naho vakoti vavambarisa hani rosedza kuchelekwa dhuva nanamusi ridoti osedza vadhivare yave vabebya namusi ngalafumbiri rati la mwedzi wa fumi limwani yopelaho ri robebelwa vonyiva kha vadhivare limwe ridosedzisa nga mandana mafungo haya ane asakhoriradza mafungo ane chifhinga chote mufamade richivuwa rivari kusokota upfa uri vafumakadzi waimarona rikuvhuiswa chifhinga chite richivhuwa ribvuwa ka mafungo asatakadzi adzi khakhathi dzine dzava dzikuitelwa vafumakadzi na vana gender based violence ya rune rizotorirelisa dzina nenelo
nga vhanga ḽa uri zwi khou ri tshinyela shango zwi khou ri vhaisa sa lushaka ri vho tou bva fhano thetshelesa radio nga vhanga ḽa uri tshifhinga tsho thetshelesa radio zwi vha khou pfha masinḓa mbilu ono vhaisa zwithu zwino vhaisa mufamaḓi ndi hezwo zwine arali vhone vha nga ri vha fhambana na radio yavho hai vha ḓo vha vho ṱahela nga zwinzhi. Tshiṅwe tsha tou fhedzisela khetshi ndi tsha uri musi muthu muṅwe na muṅwe a tshi bviwa nga matsheloni wa tama u pfha uri hu khou itea mini zwi tshi kwama tshitzhili tsho ṱaho ḽifhasi ḽoṱhe nga vhuphara ndi khou amba tshitzhili tsha COVID-19 kana coronavirus zwi amba zwa uri ri ḓo vha ṋekedza dzi updates vha pfha uri hu khou itea mini ndi afhio maga tshanduko ntswa ndi dzifhio ri tshi tou dzhena tshoṱhe nyana ro lavhelesa ro tou posa mulenzhe nyana na ḽiṱo nga ngei kha mafhungo a polotiki vho vha pfha mulovha muhulwane muphuresidennde wa ḽihoro ḽa EFF Economic Freedom Fighters vho Julius Malema vho swika he vha vha tshi khou rwaṱhona fhasi ndi musi vho vha kha dzulo na vhaṅwe vhoramafhungo vhaṱanu vha nyanḓadza mafhungo dzo fhambananaho hei hafho vho zwi amba vha ri ri kha ḓivha kha ḽeḽo vho Malema mufamaḓi vho zwi Malema vha ri ane a pfha a tshi khou ṱoḓa u ita tsedzuluso nga tshelede dzavho vha ri hai vho vhofholowa lune muṅwe na muṅwe kha ite mafhungo a dzi tsedzuluso uri tshelede dzavho